You won at the railway station. På banegården. Dog 1. How Kirsten bumps into a neighbour at Copenhagen railway station whilst waiting for George to arrive on the boat train. Dag, Kirsten. Hej, Hans. Er det i dag, jeres venner fra England kommer? Ja. George kommer i dag. Alison kommer på fredag. Hun flyver herover. Min mor kommer også med toget fra Jylland. Hun skal bo hos os i en uge. What ask hands when they first meet on the platform? Jeres venner fra England kommer. Today that your friends from England are coming?